Assalamualaikum, Bang Fakir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ninggalis nih. Tumben. Jeung siapa dia? Sorangan bae. Serangan baik. Emang arek kemana? Arek ngajak ulin. Ajak ulin. Oh, jalan. Atuh ayo ge. Ayo. Malah seneng menajak jalan nih dasar serangan baik di mah. Ayo. Ayo. Kayak tungguan ya. Cie yang lagi kasmaran. Iya dong. Jomblo ya. Enggak. Jangan dulu. Jalan dong. Assalamualaikum. Luna. Lun. Kemana dia si Luna? Coba lah ditelepon. Halo Lun. Saya di mana? Neng di Masia. Naon? Saya di Jakarta. Keresa ke Jakarta nak. Ketengah beja-beja naik. Terus pokoknya mah emang kecewa bekas ya. Kagara sia be bisa jeung ngapaki. Ting bating geus lah aing. Teh hewaeun eta si Luna, gara-gara si Luna be aing bisa be jeung ngapaki. Hewaeun. Apa gitu? Sampai kena lagi. Izin saya tanya. Izin kebetulan, izin cewek. Apakah bogoh nanya selama ia ditinggalkan ku aing? Bisa sih. Bisa sih ya. Jauh. Aing nok ka bogohna. Saha sia. Sia saha deui nok? Lain kamu Bang Fakir. Ngaku ambil nok sia. Ya. Rizky baik. Kami kecewa kasihan. Koreng sebuah kebogoh. Ampura ka paki. Eta mah keur kamari mah surati si Luna teh bohong. Bodoh amang teu kecewa pokoknya Rizky mah. Kecewa. Main atuh ngampura-ampura. Dan masalah hampuran aing masalah geus pindah ke lain hati. Malas ama. Sakit. Jujur neng ge di Jakarta tuh betah mikirin abah. Bodoh. Bis balik Abang kan itu. sebahagia Ganggu jeung bae. Sia deui nok saha? Lain kan kamu gak Fakir. Tadi itu kan tuh. Geura bui Kabagi bae. manok milik aing. Aman kali itunya. Ngeganggu. Ayo neng. Paki ulah ninggalkeun. Ulah ninggalkeun ya. Paki. Paki. Ini masih Meli. Benar Mel? Benar. Aing ditinggalkan ku Paki. Ban. Ceritain aku kumaha gitu. Gara-gara si Uda. Aduh, si Pakinya. Aduh kok Paki geus buka. Berarti tadi nges ke pagi tadi. Geus tadi di dia Oh, gitu si Paki. Nges ge ulah cerikan. Kayak sugan orang manggis pagi di gara nyawa orang. Pokoknya asal sapi. Tunggu nges. Aduh nges. Tunggak letik lah Juna. Nges. Kayak orang ngomong ke Paki. Gara-gara si Uda ngos kieu. Atuh nges. Kasihan deh gomblong. Kita aing mah pahlawan kesiangan. Ngesia. Yang geus dibere saran kurang bere nyaok kitu kieu ih. Kasar oge nya.
alasan main kesedih sih dia datang pewaun di pinajisun. Mat. Yuk. Masih kena jual remote. Masih kena bang, tapi aing mah dieu teh. Kunaon? Ngumpul pae dari idolan unu meuli. Bener doyok. Oh, aing mah bener berangkat bela ke Jakarta. Kan? Oh, Sia di Jakarta naon? riut aing mah. Udah lah yok, ulah ke Jakarta yok. Aing jeung sadi dia. Geus sia lobaan, loba budak. Aing mah hidup berangkat nanya. Anu resep mah aing sia doang yok di dia di lembur. Aduh, bro, ngapura bae, bro. Ulah ke Jakarta lah aing mau baturan yok. Lah aing mah berangkat deh, jadi aing berangkat. Iya, emang sia mah resep yok di Iya emang lembur. gitu. Iya, udah yok. Megang remote laku-laku cenah rarieu ke Jakarta. Kurang teh. Geus yok udah ke Jakarta urang jeung sadi lembur. Maksudna gitu urang ngabejaan. Itulah aing mah pokona mah isuk berangkat belanya. Ih, lah gitu Ngapura yok. bae nya. Oh, keputusan pokona mah isuk berangkat benya. Ulah gitu yok, aing jeung sayok di lembur. Bah, Sting lah kebaturan gitu ya. Ih, lantu gitu urang mau main teresep di lembur. penting jaloba babaturannya. Bunga aing mah. Bos pokona mau Ulah yok. Ulah. pokona mah isuk berangkat ya. Asik lah ngahalangan aing enak. Yok. Ya mau gitu yok. Bos, Jakarta. Bisa rek we be. Kuwi ka mana? Di Pak Ima. Balik. Teresepnya nongkrong lagi. Ngeganggu. Masih eta. Oh, eta mantan bisa udah dipikirin sama mantan jangan mau kemana nih. Miskinya rek we. Oke, kayak gitu mah. Ada jalan ya. Assalamualaikum. Salam, bye-bye. Apa gitu? Hampirkeun ah. Suga be bisa beta na minta hampura di hampura deh ku apa ki. Iya Pak Ki. Ada saha? Lagi dina, Biasa beang. Nah, tenan ke dia nggak ganggu baik. hampura. Enggak sama mau pulang pura.